Boleh sebenarnya pibaro sejen apne sebagai pisa sejen hakane channel ke jonga ke baik ko teng khasi mek le channel dela slam ngam du don porsu ban hikai gitar kumno bantem gitar te menta kena por ngalas ngadoni ka to kena por ke bak diat te kena ke por ke bak nere ko ban hikai pi kumno bantem gitar na uki di kata bantem kicing ruai gospel song karena kuno ki gospel song te ngai kwa bani kai pi na kumno bantem jing ruai na upd te kane ka tutorial ke jonga ke bamtal sini ka thau kerpang ya gitu kiba tangsu persang bantem kita kiba kwa panang kita namar itu kiba tang persang kumno bantem kita kimpatip uno utau uki di uno utau e uno utau uji bat kumta teder te hakna kon kwa panikaya pi bantem kita na upi di te ladang item na upi di ki e te kirau ki bada ya jang ba mo ladang item jing ruai na upi di ngide ban ya na u di u e uji b minor te kumta yang sawan biang ha upi di kata kita kirau jang u i di mo ta kumno ngani kai tementa kumne ni ngani kai no pi uno utau di uno utau e uno utau uji uno utau b minor mo ani kai bisa jan minta une ude utau ki di une utau e tak boleh uji pada B minor wan biang ha uji yakine ngaku ban ong ya pi hansang ngala ong ngalai kaya pi aka video ke banikong ke jonga yakine ikut kumno yakine hangne ladon em bune ulai Mune, badong mune. Yakine ikut ke fret number 1, fret number 2, fret number 3, fret number 4, fret number 5, 6, 7, kumta ter. Te kumno pangin kenya usai. Usai banikong udena nena ko. Baredo banikong baar balai sau san reu untuk ter sejrong mo. Te uno utak ya ukti pat inkot kumno une ude une ukti kemi bawang ude utam mud uti te une ukti banikong ibaat ibalak ti basau utama ti thom ti number 1 number 2 number 3 number 4 te kumno bengan tem ya uno ta udi mo ini kayak minta ya udi ni sedang na ufred baar bad ufred balai ped une de di ukti banikong in buha ufred balai ukti banikong sorry mo ukti banikong in buha ufred baar au sai balai kumne tiba ar diune tiba ar dengan bu hau freba ari hau saiba ningkong mo tau tiba lai imbu fred balai hau saiba ar untuk 1 2 1 2 beating 1 2 1 2 kai beng api uno udi uno ban bade uki di mo ukti banikong au fret baar au string number lai ne ukti baar au fret baar au string banikong untuk ukti balai au fret balai au string number r Dengan skemba
pila clear ya une upi di mo te mentangan jom no sa akui ke benta kata ude upi e mentangan hikai happy kuno ban senang jeng bantem jeng roi no pd te kuno kirau jeng pd te menta ngila dep ban hikai ya pd te menta pat ngin ya chau e kuno tau e ue pat ngan ong happy ngin penerkam tam ukti banikong ba balai basuk tam nang basuk tam how fred atang ka ke fred kata kadeka fred ka ba tu how fred ba ukti banikong how sai ba basau tu te ukti ba how sai ba lai te ukti ba lai how sai ba tentu masuk taman baik tentu baik dengan hikai biang ue how fred ba ukti banikong how sai ba sau ukti ba how sai ba lai ukti ba lai how sai ba intem tang ha ku fred ba baik tentu te mentaru ng iskem mapila clear mapila situ no bantem me uki di te mentang kaya pisa uji pat demne kini ni ngaku apa ni kaya pitang kiting rai kuno bantem no pd mo une ude uji baik tentu ini kaya pimenta kuno ta uji une du ta uji mo te kuno ba di uji une ukti ba how haka fred ke balai how string no bandreu ba alas du ba hetam nimbat tentu une tentu fred balai ta ukti ba ningkong nimbat hau fred ba how string ban san tu ta ukti balai ba nimbat hau ka fred ke balai hi Ndrei ha ukti ba how string ba te ukti ba sau ba kadu pat in ba fred balai ndrei ha string ba ningkong ba kadu tu mo dengan hikai biasa cisen kemudian pada uji bukti ba namar ba kini kitingi ka une bukti banikong tiba balai tiba sau une bukti kimi bangi ong hakati ude bukti kemudian tham te yune mungkin remo mungkin tengine sau teli te une bukti banikong ba balai sau te une bukti kemudian pada uji ba house string bandreu haka fred ka ba lai house string bandreu ba hetam inbat house string bandreu haka fred balai bukti ba mo te ukti banikong pat haka fred ka ba house string ba san te ukti balai pat haka fred ka balai hi inbat ha uksai ba te uksi ukti ka basau haka fred ka balai hi ndringin bat how string number 1 bakadu saya banikong kumne untuk teng iskem pi la sutu bat pi layu I kumno ba pinbat ya UPG ba kumno pilanagi kumno bantem UPG that's practice ha dengan menta ka bakadu pat hikai pi karau jung uji o jung kidi sau B minor uno atau B minor mo une de B minor
ukti banikong kaingan hikaya pi une ukti banikong ngirim penbet bikumne une ukti banikong penbet kumne haka fred kaba ar kuntu tahun ukti ba ar pa haka fred kaba lai haus string nomor ar kuntu mo une kuntu tahun ukti ba sau pa haus string nomor sau haka fred kaba sau ukti ke balai string nomor sau fred basau ukti basau haka fred nomor sau string nomor lai kuntung bentu teman-teman alih kaya pi kini ki rau jong uki di teman-teman ngan pen EFP ki strumming ban strumming jong kini kiki ki balang kaya menta mo jong ki di 1 2 1 2 kumneng di menteng ke strumming D A G B minor one biang hau di A G B minor one biang hau di A G B minor one biang ha di datang kumtu hi karau jong u ti di pat kumno mintem jeng rai nang pd tementa kane repor ngakwa ban pen EFP ngalah hikai pi kumno bantem nang pd te ngakwa ban hikai pi pat kumno bantem ka jeng rai ngan hikai pi kane ka jeng rai nang lentip nang jong belak katulik ka number ke baca sepa aku nak lentip nang ka ba mai pat ka ni lentip nang ka ban riu ka dei number prapulai ka boong ngayu sngeu ka sur jong me dengan hikai pi kumno bantem pat kumno ngapen EFP kumno bantem kane ka jeng rai nang pd mo chorus bentar
record ke balai mau mentah dapat kaduk mandi kayak bi chorus. Tangkum nahi ya ke baman takasi ngan hikaya bangala dep hikaya na une kemno bantem jumrai no PD the sa practice ba gitu ba don interest sa bantem kita sa practice ba the lada bisnya ba kene ka ji ka junga kelong ba yo jumen to ya pi we to sa comment sa like sa share ba sa subscribe ba lada pi kwa ka jing yarap junga ru to sa comment aka YouTube channel jonga dengan nambangan tip bangan lah subscribe memar kalian ngapi kublai shibun kublai share jarngo stay safe stay connected keep in touch always bye bye see you always bye take care have a nice day